Nginibingelele ngenzakwethu nginamukele kuyona i-channel la udaba lolu luthinta-ke omunye wabalisa lapha ekuthiwa-ke owakhona-ke kwaMamdekazi la khona-ke kuthiwa ebusuku nje kuzosa-ke kube-ke namhlanje kuney'nsizwa-ke noma-ke kunensizwa laphana-ke kuthiwa ifike lapha kuyona-ke ama-A_T_M njengoba niwabone njeyayana-ke ya ifike nje yafaka ikhadi layo kusho ukuthi inhloso vele beyifuna-ke ukukhipha-ke imali lase-ke liyanqwamba-ke ikhadi. Yabe-ke isicasuka yona le ndoda le yathatha-ke i-wheel spanner laphana-ke emotweni-ke ekade ihamba ngayo yasisakaza wona-ke lama-A_T_M. Kuthiwa-ke laphana-ke ubuhlungu-ke bakhe-ke buya-understand-eka ngoba-ke phela uma sithatha ukubheka uma-ke unqwambelwa ikhadi kusho kona ukuthi-ke kunabantu abacuthele lona lelo khadi ngoba sebebonile ukuthi-ke iphini yakho ithini mese beyabuya bezokhipha imali yakho ungasekho wena eduzane lapho. Nokho-ke kuya-understand-eka ukucasuka kwakhe nangaphambilini futhi-ke kuthiwa-ke ukhona-ke owake wenza lona udaba oluthi alufane nalelo but-ke kuthiwa-ke why eshisa-ke indlu yonke-ke ngoba phela-ke iyodwa-ke into-ke ayifunayo yena-ke iqondane. And-ke by the way bathi-ke uyidamejile-ke i-property-ke leyana-ke kodwa kuyicala elikhulu ukwenza leyanto-ke. Bathi-ke abanye bekufanele ukuthi aye kwi-app ayo-block-a lona ikhadi njalo njalo. Kodwa-ke ngicela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ubungenze njani kulona lolu daba la kwi-comment section ngezansi. Danko.